U vremenu kada su dezinformacije sve prisutnije, a poverenje u medije ozbiljno narušeno, javlja se pitanje na koji način društvo može i treba da reaguje na neprofesionalno i neetičko novinarstvo. Tatjana Lazarević, urednica portala Kosev, smatra da je važno ostati dosledan etičkim principima, čak i kada se radi o medijima koji ne poštuju profesionalne norme. Ja ne podržavam bilo kakvu radikalnu metodu stavljanju nekoga na stup srama, šta god da je u pitanju, ne samo u novinarstvu, uopšte u životu. I što se mene lično tiče, uvek se rukovodim onim principom da čak i ako je dželat u pitanju, branit ću ga od napada rulje. Jer mislim da je to viteški i ne podržavam tako nešto. Ali reći ću sledeće. Najveći stup srama je upravo u samom činu i u delu. Ona naglašava da novinari treba da rade u saradnji sa publikom. Mi kao novinari koji se trudimo da radimo pošteno svoj posao, treba da radimo zajedno sa sopstvenom publikom, da postoji ta dobra energija razmene informacija, a pre svega poverenja, i da je to najbolja brana od onih koje bismo da stavimo na stup srama. Sličan stav deli i Goran Avramović, urednik Radija Kim. On smatra da fokus treba usmeriti na suštini novinarskog rada, a ne na simboličke gestove koji, kako kaže, mogu skrenuti pažnju, ali ne rešavaju problem. Jedino efikasno rešenje je, dakle, kvalitetno novinarstvo koje poštuje sva pravila profesije, sadržaji koji su kreirani, dakle, u skladu sa tim pravilima, onda kako da kažem, onda nema dezinformacija, dakle, sadržaj prosto nudi činjenice, publici na rasuđivanje, a stup srama, mi živimo u vremenu simbola, kao takav on može da bude simpatičan, dakle, i sredstvo koji se skreće pažnja na fenomen i na ljude koji su na ovaj ili onaj način njegov deo, dakle, ali rešenje sasvim sigurno ne. Brikenda Redžepi, predsjednica Saveta za štampu Kosova, ističe važnost institucionalne borbe protiv kršenja etičkog kodeksa. Savet redovno razmatra sve pristigle žalbe građana, profesionalno odlučuje da li je došlo do kršenja kodeksa i poziva medije da objave odluke i izvrše ispravke. Naš zadatak je edukacija, ne samo novinara, već i građana o odgovornosti, prijavljivanju prekršaja i značaju etičkog novinarstva. Svi sagovornici saglasni su u oceni da trajna borba protiv neprofesionalnog novinarstva mora počivati na znanju, odgovornosti i međusobnom poverenju, a ne na osudi bez procesa i argumenata.